So itong topic karon kay sa mga lalaking tangaon. So boys, dili kay ta magpalabi sa tong katangaon. Kay nakabalo na kay ta sa mga babae nga murag wa nay gusto sa tua, di na siya happy sa tua. Pero nganong muduol pa magyud ka sa iya? Oh no. Nakabalo na bitaw ka nga ginasagpa na ka, ginabukbuk na ka, ginaunsa na ka dara para masakitan lang ka, para mulayo lang ka sa iya ha. Pero nganong muduol pa magyud ka sa iya ha? Naram na sa imo ha boys. Kung love gyud mo siya, ikaw pag stay sa iya ha. Balag ginabaliwala na ka sa iya, sa babae sa imo or sa imong uyab. Kaya mag-abot na mag-emo ng panahon nga makarealize na ka nga mura nakagbuang na nagasunod-sunod sa iya. So kung murag ma-feel lagi nimong babae murag di na jud gustuhan sa imo or murag wala na jud sa feeling sa imo, biyain na lang. Ayaw hulata boys nga mura nakagtanga o mura nakagbuang nga nasigpaabot sa iya nga balikan ka or ilabugag balik. Kaya ka na mga babae biya pag once na dili na juga gusto mangita gyud sa naglain. So advice lang nako sa imo mga boys, kung kaya pa nimo siya kalimtan na lang, mag-move on ta. Dili raman isa ang babae diri sa kalibutan, daghan bitaw na sila. ขอเธอที่เข้าไปเป็นมะเร็งกินของเธอน้องของแกงมาลองมะเร็งมาลองปองเป็นโลกแกงงองแงงในชีวิตเธอขอเธอที่เข้าไปเป็นมะเร็ง